Rusija, grad Veliki Novgorod. Drevni Kremlj u centru grada. Oko Kremlja je napravljen odbrambeni jarak. Voda mora teći kroz ovaj jarak. Ali ovdje već dugo nema vode. Ostale su male lokve. Cijelom dužinom jarka sa gradske strane nema vode. Nakon obilnih kiša malo vode dotječe. I to u proleće kada se sneg otopi. Dakle, jarak nije prepreka za neprijatelja. I nema fortifikacijsko značenje. Napominjemo da jarak ima ravno dno. Jarak antičke tvrđave nije ispunjen vodom. Budući da se dno jarka nalazi više od rijeke Volhov koja teče u blizini. Voda ne može ispuniti jarak. Voda ne može teći prema gore. Ovo je nivo dna tvrđavskog opkopa. A evo i nivoa vode u rijeci. Razlika u nivoima je jasno vidljiva. U prošlosti je vodostaj u rijeci bio viši. Voda je stigla do padine u blizini zida tvrđave. Tamo je bila obala rijeke. Pokazujem prstom gdje se nalazi nivo dna tvrđavskog opkopa. Otprilike na ovoj visini. Evo trenutnog vodostaja. Razlika je oko 2 metra. Novgorodski Kremlj je ranije stajao na ivici vode. Tamo je bilo vode. Mnogo više nego u naše vrijeme. Cijelo ovo pješčano područje bilo je pod vodom. Pokazat ću vam iz drugog ugla. Ova pješčana plaža je ranije bila dno rijeke. Voda je tekla ovdje. Voda je stigla do ovih lukova napravljenih u zidu tvrđave. U tom slučaju, jarak tvrđave na gradskoj strani bit će malo ispunjen vodom. Kremlj Velikog Novgoroda izgrađen je na drugom nivou vode. Ali tada se količina vode značajno smanjila. Tada se tvrđavski jarak osušio. Istorija nauke skriva od ljudi činjenicu značajnog smanjenja količine vode u nedavnoj prošlosti.